Mayong buntag Pilipinas and mayong gabi Canada. Karon guys, we're here at province of Oslo. So yesterday we did swimming with the Kutanding, or we call it whale shark. So meron ga stay guys sa Grabino Pension House. Ako ni siyang ikuan guys, ako ning i-recommend o i-suggest nako guys ang staff guys is very really friendly and accommodating kayo guys. So it's about average, kung ano na siya guys, average pension house. So we decided to stay guys for overnight because I don't like kana bitaw musuroy ka guys, tapos humagsuroy ni mo uli dahil ka. So I rather to stay, have fun and enjoy, and I already take naligo na bitaw ganin ng bunta guys, probably around 6:30 in the morning sa dagat guys. So karon guys mo dip inaputag balik guys, kaya nalimtan ako ang akong cellphone guys. So nato sa barangay ko nata guys, barangay Kalumpang ata taron guys. So tara guys, kung kayo sa boys kaya kanang mo kanindot sa probinsya guys, kaya kanang bitong igmata nimo guys, fresco kayo ang fresco kayong hangin guys. Guys doon na po dahil ang kaliguanan guys, kaya naaman siya sa seawall bitaw guys. Ay ganahan guys, kay basta naa ka probinsya guys, plus perting nindota sa hangin guys. Ay fresco kayo guys ba, di pareha sa kanabitong sa syudad guys nga perting sa muka guys. So kaya I prepare kapag kanabitong uli ko guys, ligo og dagat guys, pahuway og siguro mga 3 o 4 para maka-recover guys. So kaya mo check out na may unya guys, probably around 12 in the afternoon. Right now is around 7:30 in the morning guys. Daghan siya kuan guys, daghan siya mga kuan diri guys, kana mga beach resort po. Pero I prepare kini kaliguan guys, kining duol sa seawall guys, kay mas nindot siya. And timing po siya guys, kay gahapon guys, pag humana mo pangaligo kuan siya guys, kana bitong dili kay sa tinaw kuan siya guys, kanang nag-low tide po siya. So ang kakuan lagi guys, I forgot my cellphone earlier, and wala po ma-charge. So I decided to go back and take a dip again at the tambal mo ning dagat guys, mamayom ning sayo ka maligo guys. So guys, dool na po di siya guys, dool na ni siya. So bus guys. So ganina guys, diri na ko guys sayo sa buntag, mga around alas 6 siguro to guys. Nakalimtan lang ang cellphone, so mubalik ta kaligo guys, kaya tambal man na guys, tambal sa buntag guys. Kanang naay gamay ng isla guys sa layo guys, a little bit farther mo na say Sumilon. So we decided not to go there, kay alanganin naman guys. So probably next time, and then by next week lahi na pud among suruyan guys. So mubata guys, budip intag balik guys. Karon guys, kinahanglan ko sa Cebu, magbisaya ako guys, ato sa nang ikuan guys, alternate guys ba, haluo na to guys, Bisaya, English ug Tagalog ba. Mostly I'm using my language guys, Bisaya guys. So boy kadindot guys, basta sayo pa guys, ang init guys, dili pa kayo sakit sa lawas. Kay maligo mo late, siguro mga 9 or 10, sakit ka sa lawas guys.
Kaya nalimtan lang na akong cellphone. So, guys, oh, tinaw kay guys, oh nya na. Kuha siya guys, dili siya low tide, high tide siya guys. So mag-vlog lang tag kadiyot. Abura mang nagsuwaw na ni siya guys. Kaya ako na po di siyang kuan kay wa ko kibaw guys kung pila ka gigs na lang nabilin. Ano kakuan ko guys kay naa siya sa seawall. Advantage siya kay naa sa seawall. Guys, atong ibalo. Ano na to guys kung pila ni siya guys. It's about around napay gamay guys. So naligo ta guys ha. Ara guys, sus kanindot ba ni guys. Muning usa na to mami sa Pilipinas guys, baka na bitong muuli ta. Hindi mo lalim guys, murabaho ta guys. Guys, and as always guys, amping ta pirme at salamat sa pagtanaw. Thank you for watching guys. So yeah, it's about almost na tamahuman guys atong ikuan sa ilawom guys. Yeah, guys, yeah, so nindot guys, so nakaligo na gyud tap ug dagat ta ug balik guys, dugay-dugay gyud wa kaligo. So probably we end up the video right here. And as always, thank you for watching, and I'll see you in the next video guys. Peace out yo.